Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri 2026 isi yari ituje cyane, iri mu bwiro bukomeye cyane, ariko nanone ibintu bikomeye byari biri gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane. Ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 mu gitondo cya kare, indege z'igisirikare za Isiraheli zarahagurutse zerekeza mu kirere cya Iran, nta tangazo, nta kuburira, mu bikorwa byihuse cyane nk'umurabyo. Mu minota mike ibisasu byatangiye gusenyagura ibintu byinshi muri Iran, harimo ibigo bya gisirikare, ahakekwa ingufu za nucleaire, ahantu h'ingenzi ku mutekano wa Iran ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo gihe nibwo hatangiye intambara ku mugaragaro, imwe mu ntambara zikomeye isi yari imaze iminsi iri gutinya, ariko nanone babona ko igomba kuba. Intambara hagati ya Isiraheli ifatanyije na Leta Zunze za Amerika barwanya Iran, ariko nanone Isiraheli ikimara kugaba ibyo bitero, Iran nayo ntifashe amapfubyi. Mu minsi yakurikiyeho, cyane cyane mu kwezi kwa gatatu, intambara y'isi bakarundura, none yita ihindura isura. Iran nayo itangira gahunda yo kwihorera muri operation yiswe True Promise. Mu ijoro rimwe gusa, Iran yoherezaga amagana za misile na za drone byerekeza muri Isiraheli kurasa ibigo bya gisirikare, ibirindiro bya Leta Zunze za Amerika mu karere ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ikirere cya Isiraheli ndetse n'ibirindiro bya Leta Zunze za Amerika mu karere byari byuzuyemo umuriro. Aramu ziravuga, abaturage barirukanga bajya guhungira mu kwisho ko munsi y'ubutaka. Kugeza kuri iyo saha Iran itangira kwihorera, byari bitakira ibitero byoroheje, ahubwo byari intambara yeruye hagati ya Isiraheli ndetse na Iran. Mu gihe amasasu yagwaga ku butaka, hari n'indi ntambara iri kubera kure y'amaso y'abantu, aho ni mu nyanja y'Abapersi. Iran ikimara kubona ko yagabweho ibitero na Leta Zunze za Amerika ifatanyije na Isiraheli, Iran nayo yahise icanga ikarita, bitangira kugenzura byuzuye ubunibwo bwa Hormuz, unyuramo igice kinini cy'amavuta akoreshwa ku isi, hafi 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Ibi rero byose bihindura intambara, bihindura ikarita ikomeye cyane, kuko yahise iva ku ntambara y'amasasu aho kugera ku ntambara y'ubukungu. Icyo gihe Iran ikimara gufunga umuhora wa Hormuz, ibiciro bya peteroli ku isi byahise bizamuka ku kanya, ibihugu bikomeye bitangira kwinjira mu kibazo, isi yose kandi itangira guhagarika umutima kubera intambara. Nyamara mu gihe kirenga ukwezi kose, Isiraheli ifatanyije na Leta Zunze za Amerika ihanganye na Iran, ariko nyamara amagana ya za misile barashe kuri Iran yanze gupfukama. Isiraheli yakoze uko ishoboye kose, yica abayobozi ba Iran, harimo aba gisirikare, aba politiki ndetse n'abandi bagiye batandukanye, yewe harimo n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, bazi neza ko nyuma yo kumwica ahari Iran izapfukama igaca bugufi. Ariko nyamara kuva bamwica, ahubwo Iran bayongereye umujinya. Leta Zunze za Amerika ikimara kubona ko gupfukamisha Iran bizagorana, Trump ahise yanzura ko agiye kohereza abasirikare mu gihugu cya Iran gukuraho ubutegetsi. Ariko nyamara nabyo yaje gucanga ikarita, abona ntibyakunda, bitewe n'uko abaturage ba Iran bakunda igihugu cyabo ndetse no kubinjira bikaba bigoranye. Nyuma yo kurwana iminsi myinshi hafi ukwezi kose, Leta Zunze za Amerika babonye ko intambara itayitsinda, maze hitamo kwemera ibiganiro. Ariko nyamara bakavuga ko Iran ari kusaba ibiganiro. Iran nayo ntihweme guhama ibihakana, ivuga ko nta biganiro biri hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran. Perezida Donald Trump akimara kubona ko intambara ya Iran atazayitsinda, ko yatekerezaga ko uko yafashe Nicolas Maduro ariko azagenza na Iran, maze agafata umuyobozi wabo w'ikirenga cyangwa akamwica, maze Iran igahita imanuka amaboko. Ariko nyamara siko byagenze, ahubwo Trump yatunguwe na Iran, kuko ntabwo bari bazi ko ubushobozi Iran yagaragaje icyo gihe yari bufite. Trump rero akimara kubona ko bimeze gutyo, yahise yanzura avuga ko intambara yarangiye. Hari amakuru avuga ko yakomeje kugenda ahamagara muri Iran ndetse akabitumaho n'inshuti za Iran, abasaba ko bakemera ibiganiro cyangwa akabarasa. Ariko Iran nayo yanze kubacira bugufi, bavuga ko bazakomeza intambara mpaka kugeza Leta Zunze za Amerika itsinzwe. Trump rero akimara kubona ko urugamba rwo ku butaka bitashoboka, kuko Iran yaratunguranye cyane ku bushobozi bwayo, ahubwo yavuze ko intambara yitsinze, ahubwo agiye gucyura ibikoresho ndetse n'abasirikare. Ibi bikaba igisebo gikomeye cyane kuri Leta Zunze za Amerika ndetse na Isiraheli. Ariko se nanone reka twibaza, ni gute Iran yabashe guhangana na Leta Zunze za Amerika na Isiraheli ikaba umwami w'intambara ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere? Ni gute Iran, igihugu kimwe, cyabashe guhangana n'ibihugu bifite ibikoresho bya mbere bigezweho by'ikoranabuhanga mu bya gisirikare ku isi? Ese ni ayahe mayeri, intwaro zikomeye, drone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byafashije Iran gutsinda Leta Zunze za Amerika ndetse na Isiraheli, kandi aribo bantu bafite ibikoresho bya mbere bihambaye bya gisirikare ku isi? Nyemero ntizi minota mike cyane, maze nze gusobanura akantu kandi kubwira intwaro 5 Iran yifashishije mu guhangana na Isiraheli zateye ubwoba Leta Zunze za Amerika ndetse na Isiraheli, maze nkubwira amabanga ndetse na tekinike byafashije Iran gutsinda intambara. Ariko nanone niba ari bwo bwa mbere ugeze ku channel, reba munsi iyi video maze ureba hano subscribe, ukandeho tujye dukomeza kubana amakuru n'ibyajyanye ucukumbuye tunyuza kuri uyu muyoboro. Ngiye dukomeza kubana nitwa Theogene, iyi ni Rwanda Factory TV. Bahaye ikaze.
Dore bimwe mu bintu by'ingenzi byafashije Iran gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel. Ku mwanya wa gatanu turasanga Missile Cities. Ibi ni ibigo byihishe mu butaka bya Iran. Ibi bigo rero ni ibigo bya gisirikare byubatse mu misozi miremire ya Iran, ariko kugeza na n'isaha ntawe ubuza ahantu biri. Bikaba ari ibigo biba birinzwe cyane mu buryo bukomeye cyane. Ni ibigo bikorerwamo za misile, drones ndetse n'ububiko bw'intwaro zisanzwe. Ibi rero bikaba bituma Iran ibasha gukomeza guhisha intwaro nubwo Israel yarasakajana, bikaba bitabasha kugera kuri iyi Missile Cities kurya yasenya ibikoresho byayo. Umwanya wa kane turasanga cluster munition. Iyi ni intwaro yakanganyije Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni intwaro iraswa igisasu kimwe, ariko cyajya kugera ku ntego kikavamo utundi dusasu twishi cyane bitewe n'imitwe bashyizeho. Iyi misile ya cluster munition ishobora kurasa udusasu 20 kandi cyajya ari igisasu kimwe, bigakwira mu buryo bugiye butandukanye kandi inkeke iteje. Nuko ubusasu bwabo budashobora guhita buturika ku kanya, ahubwo bukamara imyaka n'imyandiko buri mu butaka. Ahubwo igihe runaka umwana cyangwa umuntu mukuru yazagakoraho maze kigahita giturika mu buryo buhambaye cyane. Muri uyu mwaka wa 2026 bimwe mu bisasu byarashwe byari bifite submunition nyinshi cyane. No kuvuga dusasu duto duto turi muri cluster munition byateje ikibazo ku isi ndetse no mu basivile bigiye bitandukanye. Impamvu intwaro itavugwaho rumwe nuko zangiza ahantu hanini cyane kandi zishobora no gusigara mu butaka zitaturitse zikazaturika mu gihe runaka. Izi ntwaro rero akaba zimwe mu ntwaro ziteje inkeke isi yose muri rusange. Uko Israel ikimara kuziraswa na Iran, isi yahise icika ururondogoro kuko ntabwo bari bazi ko Iran yaba ifite izi ntwaro. Izindi ntwaro zikomeye Iran yifashije muri intambara ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ni intwaro z'amakruize, ni intwaro zitandukanye cyane na misile ziri ballistic. Ibiranga izi ntwaro ni ukugira umuvuduko munini cyane, ko zishobora kugenda hagati ya kilometero 800 ndetse n'igihumbi mu gihe cy'isaha, ikaba ishobora kugenda intera iri hagati y'ibirometero 1000 ndetse n'ibihumbi 2000. Ikindi kandi izi ntwaro zizwiho nuko zigendera ku butumburuke bwo hasi, zishobora guhindura inzira, ni ukuvuga ko zigenda ziyabagurika mu buryo bwo kwepa ibisasu biba byazirashweho kugira ngo bizihanure. Kandi ikindi zikaba zigenda nka drones. Urugero nko mu mwaka wa 2024 ubwo Israel nanone yashozaga intambara ku Iran, Iran nawe ntiyifashe mapfubyi, yahise irakuriza imisile z'amakruize 30 mu gitero kimwe gusa. Impamvu izi ntwaro ziteje akaga kuri Israel nuko izi ntwaro zitagaragara kuri radar byoroshye, zikaba zigenda zihindura icyerekezo mu kirere, bivuze ko zigenda ziyobagurika mu buryo kugira ngo zikwepe ibisasu bishobora kwihanuraho by'ubwirinzi. Kandi ikindi zikaba ari intwaro zizira kwibeshya kuri target ziba zoherejweho. Niyo mpamvu Israel nayo nubwo igira ubwirinzi bukomeye cyane, ariko guhagarika izi ntwaro za Iran bikaba byarabaye agatereranzamba. Ku mwanya wa kabiri ibikoresho bihambaye Iran yifashije mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho drones. Izi ni intwaro zihedutse ariko zikomeye ku rugamba. Iran ni kimwe mu bihugu byahinduye amateka y'intambara kubera drone zikora. Zimwe muri izi drone za Iran zirakomeye cyane, harimo nk'amashahedi, amakamikazi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izi drone rero zimwe muri zo zikaba zishobora kugenda ku muvuduko uri hagati y'160 na kilometero 200 mu gihe cy'isaha gusa. Ikaba ishobora kugenda intera iri hagati ya kilometero 1000 ndetse n'ibihumbi 2500. Zimwe muri drone zikomeye cyane za Iran zoherejwe muri Israel harimo nka Shahid 136. Iyi ni drone y'ubwiyahuzi, no kuvuga ko igenda ikajya ku ntego yoherejweho maze kayiturikiraho. Igiciro cyayo ni gito cyane ugereranyije n'izindi drone zikorwa ku isi, kandi ikoreshwa mu buryo bwa swarm, no kuvuga ko Iran yohereza nyinshi icyarimwe, bikaba byagora ubwirinzi bwa Israel kuzitangira nubwo bwa bukomeye bingana iki. Mu gitero kimwe gusa Iran ishobora gukora ikaba yohereza drone zirenga 170 kandi icyarimwe. Izi drone rero zikaba zitagaragara kuri radar, biro bigatuma za misile zoherejweho kugira ngo zizihanure ziyobagurika ndetse n'izizihamye. Impamvu izi drone za Shahid 136 ari intwaro y'agatangaza. Icya mbere, iyi ntwaro yahindutse cyane, zishobora kuza ari nyinshi cyane zigacanganyikisha ubwirinzi bwa Israel. Hari naho inzobere mu by'intambara zivuga ko izi drone zitagira abapilote zikomeje guhindura amateka y'intambara nk'uko machine gun yabikoze mu ntambara y'isi ya mbere. Ku mwanya wa mbere w'intwaro zikomeye cyane Iran yifashije mu guhangana na Israel kugeza naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika isebye ikaba igiye gucyura ingabo zayo. Ni ballistic missile, ikaba umwami w'ikirere, umwami w'intambara, bikaba iturufu ya Iran. Misile ziri ballistic nizo ntwaro zikomeye cyane Iran yubakiye igisirikare cyayo, zikaba zirasa zijya hejuru mu kirere hafi kugera mu isanzure, hanyuma zikagaruka zimanuka ku muvuduko ukabije aho zigenda zikirasa ku ntego zayo. Zigenda zakoze igisa nk'umuheto mu buryo bwo kwepa radari n'ubwirinzwe. Izi misile zishobora kugenda kilometero ziri hagati y'1300 ndetse n'ibihumbi 3. Zikaba zigenda ku muvuduko ukubye hagati ya 5 ndetse n'10. No kuvuga ko zishobora kugenda kilometero ziri hagati y'ibihumbi 6 ku isaha n'ibihumbi 12. Imwe muri izi misile iramutse ihagurukijwe muri Iran
ikaba yagera muri Isiraheli bitwaye iminota 10 gusa. Iyi ni intwaro y'agatangaza ikomeye cyane. Zimwe muri izi misile zakoreshejwe mu kurimbagura ibirindiro bya Isiraheli ndetse n'ibirindiro bya Leta z'Ubumwe za Amerika ari mu karere, harimo nka Shahabu gatatu, ikaba ishobora kugenda intera ya kilometero 1300, ikagera muri Tel Aviv byoroshye cyane kandi mu gihe gito cyane. Indi misile ikomeye cyane ni Imad, ishobora kugenda intera ya kilometero 1800, ikaba yoherezwa kuri target kandi ikayirasa mu buryo buzira kwibeshya cyane. Iyindi misile ikomeye cyane karabutaka Iran ni Koramshal, ikaba ishobora kugenda intera iri hagati ya kilometero 2000 ndetse n'ibihumbi 3000. Muri intambara Iran ihanganye na Isiraheli, Iran yagiye yohereza misile nyinshi cyane kandi icyarimwe. Zimwe zigafatwa n'ubwirinzi bwa Isiraheli, izindi zikabucika zikikuta mu mujyi wa Tel Aviv. Impamvu izi ntwaro ari kabutindi nuko zigenda ku muvuduko uri hejuru cyane, bivuze ko bitoroshye kuzihagarika, kandi zikaba zishobora kugenda zikagera kure, bivuze ko nta Isiraheli yahungira. Zikaba zishobora gutwara imitwe ya kirimbuzi nubwo Iran itagira ibyemera. Muri make dore strategy Iran yagiye ikoresha mu guhangana na Leta z'Ubumwe za Amerika na Isiraheli, kugeza naho Leta z'Ubumwe za Amerika itsinzwe ikaba igiye gutaha amaramasa. Zimwe muri strategy nyamukuru ni icyitwa swarm attacks, ni ukohereza drone nyinshi mu gitero kimwe. Icya kabiri ni saturation, ni igihe Iran yakoreshaga misile kandi ikohereza misile nyinshi cyane icyarimwe. Icya gatatu ni underground storage, ni uguhisha intwaro munsi y'ubutaka. Kuba Iran yagihisha intwaro munsi y'ubutaka ibizwi nka underground missile cities, ntibyari byoroshye kubisenya kuko baba batazi aho biri, kandi bituma Iran igira second strike capability, ni ukuvuga ibitero byo gusubiza, bigatuma rero intambara itarangira vuba. Kandi kuba intambara itarangira vuba ni nako Iran ikomeza kugenda itsinda, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika na Isiraheli badashoboye kurwara intambara z'igihe kirekire nk'uko Iran ibikora cyangwa Uburusiya. Ikindi cyanyuma gikomeye cyane zimwe muri strategy Iran yakoresheje ni icyitwa economic warfare, ni ugufunga umuhora wa Hormuz. Izo ni zimwe mu ntwaro ndetse na strategy zafashije Iran gutsinda Isiraheli ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika, ibihugu bikomeye cyane mu isi y'intambara. Iran ikaguma ari igihugu gihagaze kandi ari igihugu kimwe gusa cyahanganye n'ibyo bihugu. Iran yarashe ibirindiro bya Leta z'Ubumwe za Amerika ari mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, ndetse na Isiraheli ibirindiro byabo barabisenyaguye mpaka kugera ku rwego n'abaturage batangiye gutaka. Ariko se nanone ni icyo ubona cyaba cyarafashije Iran gutsinda intambara, kugeza aho Leta z'Ubumwe za Amerika yikuriga kura abasirikare bayo ndetse n'ibikoresho yajyanye hariya mu karere gukora ubutegetsi bwa Iran ndetse no guhindura imikorere yayo, ariko bikaba byarayinaniye? Tubwira muri comment. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze ureba hano ndetse subscribe, ukandeho tujye dukomeza kubana amakuru n'ibyajyanye utukumbuye tunyuza kuri iyi channel. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Rwanda Fact Line.